Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba beseqwashise abaholi-ke be-March and March esingabala laphana-ke uJessica Zinhle Mangobese Zume uzoba ungeze Mchunu kuzoba naye-ke uphakela umthakathi uthi-ke mangababeliswa-ke labantu bokufika impela-ke azobakhalela-ke amasongo kaSigonyela wabese-ke senza kumzekelo-ke Operation Dudula-ke kuboshwa yena kuNhlanhla Lux uthi yeyi impela yayibona lena-ke osopoliticians bayayazi futhi-ke bagade kabi uthi hey abanqeni bakwenzeleke itulo nithi nisahamba nje kwi-peaceful march kube sokhona vele umuntu othengiwe-ke abe phakathi kesigxokwini azana kayisuse mangabe kayisusa-ke seyoboshwa bona-ke abaholi kuthiwe yeyi inina vele-ke siqalo-ke sayo yonke-ke lento yeyi bafethu impela baxwayise njalo phana-ke uKing Bhaka-ke uJessica Zinhle Mangobese Zuma awuphakela umthakathi naye-ke ongizwe Mchunu uthi yeyi impela-ke abagawule-ke babheke ngoba vele-ke uhulumeni-ke ubabheke kakhulu-ke bona labantu bokufika isikakhulukazi-ke abangenawo-ke amaphepha okuba kuleli uthi yeyi uhulumeni-ke uyabazi futhi-ke uthule-ke ngamabomu bafakwe ngaphandle basikhuluma kakhulu kuyona-ke Mboso Set MTV asike nithulele yona-ke le nkulumo King Bhaka nani-ke nizwele abantu bokufika abangenamaphepha kuyicala ukuthi babe seNingizimu Afrika bengenamaphepha ingakho amaphoyisa bebathola ayababopha bese yamadipota baphinde benze iplan babuye uma wena uzosuka uhambe uthi uyakobalwisa abafethu kuyaliwa la eNingizimu Afrika abafethu labantu laba bekuthiwa bayalwiswa bangabantu abaphila nabo bana eNingizimu Afrika abanye basemandleni uma ningatshelwa iqiniso nini nibalwisayo nizogaqela abafethu kube kuhlungu kuthina ngoba siyamthanda zabahlungu kuthina siyamthanda uyabona mfethu uma kuthiwa senishawa phansi bayenza into icishibe nje kuNhlanhla kusegoli kuvele bafethu kufakwe umuntu kuleli viyo elilwa nabo faka umuntu bafethu ozodeploy ukuthi ngesikhathi nina nithi niyazama ukuyimaintaina ipeace yalento kodwa futhi libe nifaka lefiya kubona vele qhamuka isilima esideployiwe sivele sidonsa isibhamu mhlambe sesigwameni isibhamu sivele sidubule lelo qala liyashintsha lize kulaba abamba instigator uthola ukuthi sebeyaboshwa bafethu nodadewethu kodwa kade bethi bazama ukwenza okuhle is because badlale igame enkulu kunabo kanti mawuzothola umkhono ngendlela yakho ukuthi ubani abanamaphepha bese ucela amaphoyisa uhambisane nawo ukuyosolva leyo matter inoma yini ezokwenzeka amaphoyisa ayi-witness ukuthi beningayi ngempi bekade noyilungisa peaceful yonke mase bhekwa lo muntu owenze ofike waba ungomyayona kodwa mawuzoyingena ngokuqhwaka le baba isebenza ngokuqhwaka khohlwa baba into yamamafia le abantu bokufika ayikho kule level ecabangayo amamafia ama-politicians that are involved ekufakeni abantu bokufika nasekubagcineni ama-politicians are involved baba ngiyakutshela mina the moment ubathinta abayona ingozi lapho bokufika obathintayo abantu abayingozi labantu abavikele laba ababayekile bangena labantu bokufika wena the moment ubalwisa we target